Ola, pequeniños! Que tal estades? Espero que esteades moi ben. Hoxe vos a contar un conto sobre un personaxe que coñecedes moi ben. El é o Polo Pepe e vai nos a contar algo sobre os cores. Imos a ver que nos di. Cal é o teu color favorito, Polo Pepe? É o azul. Azul como o avión do páxaro Paco? Non. Cal é o teu color favorito, Polo Pepe? É o verde. Verde como a pelota do can López? Non. Cal é o teu color favorito, Polo Pepe? É o vermello. Vermello como a barca da Ra Ramona? Non. Ai, este Polo Pepe. Entón, se non é o azul, nin o verde, nin o vermello, cal é o teu color favorito, Polo Pepe? Xa sei, é o amarillo, como ti. Visedes que cantos cores sabe o Polo Pepe? Pois agora tedes que practicalos vós, a ver se sabedes tantos como el. Hasta a próxima!